Praise the Lord, grace and peace in Christ, kanyayo aming kakabsat. Welcome manan kada ti lifeline tayo. Kumusta ti lawas yo? Kumusta iti life you with the Lord? So tatang gundaway, kasin tayo watwatan, dagiti panpanunot tayo, kan dagiti mas agbaring tayo focus. Ay bakman nga ro ni Brad Aldrin para kadating icebreaker tayo. Brad Aldrin. Praise the Lord, bro Lawrence. Hintay pala rod watwato ni ti bagbagi tayo or ti pampanong tayo kakapsat. Amok nga digiti na duma kanyaw tayo kit na banog, anyaman ti naubraan to tayo tiya. So, hintay pala ayam kakapsat, hintay kitan dati ayaman tayo. So, ito ti ayaman tayo, nataytialan iso na just the missing words. So, itipan nakagol tayo dito kakapsat, maawatan and ma-familiarize tayo dati nga verse from the Bible. Kasi iso na iti main, kumbaga, main nga bubraan tayo or dagiti main nga memorize tayo nga kasapulan tayo iti panag-share iti gospel or panag-preach iti word ni Christ. So habang dagiti dadto mga kapsat, agan answer, no diyo amo di answer na. So kita nyo kapsat no ano ti answer na or yes into na rin nyo digiti comments digiti different nga agikom comment tapno nito sa ma-familiarize tayo kitinulong tayo nga familiarize the jay verses. So umuna nga rin kapsat ada ti blanco na umuna nga slide kit John 3:16 medyo umuna nga slide. So kitang tayo man kakabsat ada iti duwa nga min nga sana blanco na kakabsat. Okay. So wait lang. Orahin ta lang bit kakabsat nga i-next the slide. Mukhang ada ti ano. Okay. So John 3:16 iti pin umuna nga verse tayo kakabsat. Ada iti duwa nga blanco. So paki-answer man jay number 1 kakabsat no ana di missing word.
Yan tayo no, ana iti answer na. For God so loved the world that He gave His one and only. Sino nga tayo inted ni Christ or inted ni God? Kanya tayo. Tapno ni tigas target. At dati tuloy na kami yung number 2. So, ada nag-answer kausat ni Ate Nova Leslie Tugas dito yung Facebook Live Bigaten San. And then kay Tita Mercy submit yung answer ng kausat. And then sino pa? Okay, kausat, yung number 1 muna yung sasagutan natin para haan nga ma-jumble iti panaganser. Sige, so kitang tayo din, ti answer na di number 1 kakabsat. Iti answer na di number 1 kit, only Son. So sino di nga Son? It's the Lord Jesus Christ. Tata, iginated na ni only Son, anamit nga rod po na that whoever believes in Him shall not perish but ana iti katuloy na dati kakabsat. So praise the Lord, ni Ate Mercy, Estela Andres Agbugo, have eternal life. So, ano pa yung answer dito or sagot dito, Kabsat? Have eternal life? Si Ate Mercy lang. So, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, praise the Lord. Kitang tayo ti answer na. Have eternal life. So, ipamiliarize tayo dito yung kausap, John 3:16. Kailangan tayo dito iti panag-share iti gospel ni Christ. So, intero din, Jesu marano, nga blank or adati missing words na. So, ti sumarano, Romans 3:23. Adamit iti dua nga blank nga or I mean missing words. So 3 and 4. So please tuloy. Wait lang. Adala Sige. So ito yung ka-upset, Romans 3:23. For all have, ano ti answer na? Di number 3. Paki-comment down ka-upset, no? Ano di answer na? Number 3. Amin tayo kat adda deto eh. Haan nga mapukaw na daduma. So sin. Sabi ni Ate Sinya Fabre. May different nga comments pa. Sabi din niya, Alice Pablo Lorenzo, sinned. So, praise the Lord, may 4 na sumagot sa number 3. For all have sinned. So, tama yung answer. Tignan natin kung tama ba yung answer ng number 3. For all have sinned and fall short of the, ano yung katuloy natin kakabsat, number 4. Sige. Nasang bata din, nakita tayo mo dyan, sir, ang kakabsat, for all and fall short of the glory of God. Hindi ano din, just sumaranong verses or verse manin kakabsat ta, intay kita. Pag i-familiarize na kita kakabsat, kasi usasaran tayo dito para iti-preaching iti gospel. And then, Romans 6:23, at dati dua nga missing words manin. Paki-answer lang kakabsat, number 5 lang Di number 5 lang, tapnuhan tayo nga majumbo-jumble dito yung comment section. For the wages of sin is, ana iti kasukat iti basol. Iso dito kung una tayo nga ipapatay. So ipapatay physically and spiritually. And then, anang ordet dito gift ni God kanya tayo. Paki-answer kakabsat, di yung number 6. Number 16 kakabsat
But the gift of God is, eternal life. Mukhang, ano pa? Ano pa yung ibang answer nito? Number 6, ano yung ibang answer? Sabi ni Nika, eternal life daw. Kay Ate Zinya, eternal life in Christ Jesus our Lord. And then kay Alice, eternal life. So, in there, kita no, ano di kus-kusto nga answer na kakabsat kasi adda ti different answers kada iti commentors tayo. So, the 5, iti answer na kat death, while the 6, iti answer na kat eternal life in Christ Jesus our Lord. So, praise the Lord for your participations, Kabsat. And then, for the next one, nga inteng rod kita and met, no ano digiti missing words, ang dami, Revelation 21:8. So, but the cowardly, the blank, the vile, the murderer, the blank, those who practice magic arts, the blank, and blank. So, number 7, ano kaya yung answer ng number 7? Answer ng number 7 is, sabi ni Ate Zinya, unbelieving daw. So, titignan natin mamaya kung tama ba yung number 7. So, ayun. Sunod mukhang na-late si Ma Teresa Oreo. Number 7 na tayo, kapatid. Kay Alice Pablo, unbelieving. Nika Guerrero, unbelieving. Is the Lord. So, intay kita ang answer natin, number 7. Answer iti number 7 kakabsat kat. Next slide. Ano nga answer na? Sige. So, the answer na number 7, paki-next kuya or kung sino man yung naka-control. But the cowardly, the unbelieving. So, the answer na medyo kakabsat. So, wait lang. Mukhang next slide natin. So, in the answer nun, detoy number 8. So, praise the Lord. Mukhang delayed yung answer natin. So, number 8 tayo kakabsat. Ano nga rin answer na dito yung number 8. Number 8 lang Paki-comment down. Praise the Lord. Ang active ni Ate Zinya. Siya na naman yung nauna. Sabi ni Ate Zinya, the sexually immoral daw. Yung number 8. Sabi ni Nova, Ate Nova, Sis Nova, the sexually immortal. Mukhang nataipo ka ate or sis. Nika Guerrero, the sexually immoral, and then Alice Pablo, the sexually immoral. So praise the Lord for this mga sisters, mga active nyo. So tignan natin kung tama ba yung pinagsasabi nila sa answer ng number 8. So ang answer number 8 is the sexually immoral. Tama. So number 9, those who practice magic arts, blank. Ano kaya yung answer ng number 9? Ito yung minsan na, hint kakabsat, dati yung bubraan tayo na do mga lang idol, kung ano na. So, ayun. The idolaters daw. Sabi ni Ate Zinya, Sis Janiela, the idolaters, Sis Nika, the idolaters, Brad Aldwin, idolaters, Sis Nova, the idolaters. So, interpretan man, kabsat, no ano dyan answer na. Ayun. Iyon yung answer, the idolaters. Sino yung tama? Mukhang tama naman lahat yung nag-comment, mga kapatid. And they are the number 10. So, iti number 10 met, ano ti answer na dito number 10. Ti hint na dito number 10 kat dati jay ano no ko kanayon nga brown ti ubing.
Makungkuna tayo, tapos buungan tayo ng kasuda. So, sino yung una? Si Kuya Mark Johnson. All liars daw, sabi ni Kuya. Si Zinya. All liars. The liars. All liars. Oh, praise the Lord. So, ang daming nag-answer ng all liars. So, ang tamang sagot nito sa number 10 is all liars ba? Tingnan nga natin kung ano yung sagot nito, mga kapatid. All liars. So, ibasak lang kakabsat kung ano na Revelation 21:8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexual immorals, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fire lake of burning sulfur. This is the second death. Sino nakang dato yun kakabsat? Paki-comment down man nung nangyagan nyo dato yan. Or adabagi may memorize kanya yun dato yan. Revelation 21:8. So that's yes, so na-entertain kayo met lang kakabsat. Kadetay short nga inayayan dayo. So, ada 10 items dyan. So, 10 items and 4 different verses. John 3:16, i-review tayo lang kapsat, John 3:16. So, i-memorize ta amin na gitin kapsat kasi isuti papanan tayo. Mapan tayo, i-memorize na ito para iti pa nag-preach tayo iti gospel. So, i-recall tayo lang kapsat, di John 3:16, kung na jay, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting or eternal life. So, DJ iti bagbaga na iti John 3:16. Nagmayatan nga iso ti pakaamu tayo, kadagiti amamu tayo, kadagiti contacts tayo, nga ejay, relationship or nusino ni Christ iti biyag iti tumunggal mesa kanya tayo. And then, di sumaro no, isarano tayo nga pakaamu, DJ Romans 3:23, nga iti amin ket nagbasol, and then nagkurang iti dayag ti Diyos nga rod. I-recall tayo kung ano di Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kung ano dyan. Sige. So, nahintay na rin natin. Ayabak nga rin kakapsat, DGMC tayo ni Kuya Brad Lawrence. Praise the Lord. Kakabsat, like ni Brad Aldrin, kita tangarod tayo iti worship tayo, masakbay natin amin, nagkararag tayo, kakabsat. Nandito kan man nagparabro Diyos, maridayo ka, kitagkag ay may tinagan mo, agyaman kami iti naindaklan, nga ayat mo iti tunggal mesa, pure pwede iti nga palakatipon-tipon ni Wapo, kung si kalaing apo iti may daydayaw, si kalaing iti pagkapuan iti di agsarday nga ayat, kitagtangarod ni Gundaway, kunit mi dati nga oras king ka, purify mo iti puso iti tunggal mesa, arrange amin nga technicalities, iti dati nga lifeline. Buno apo, i-commit mi dati, itinagan niya po ni Jesus. Ay bakman nga ron, ni Kuya Paul, para ka dati worship tayo. Kuya Paul. Ibigay sa ating Panginoon, mga kapatid, awitin natin, sabik sa presensya mo.
Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Naasam-asam pasensya ko'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, walhati ang iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak matawa. Nananabik na makita muli mong pagsita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw, sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagsita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw na nga sa galak matawa. Nananabik na makita muli mong pagsita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Pawang kabutihan ng nais ng Panginoon sa atin, kaya ating awitin, Diyos ng kabutihan. Pawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Pawang kabutihan ang nais ko, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kagandahan, Diyos ang kagandahan ng kalooban mo. Naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman.
ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Thank you, Kuya Paul. Kaibat nga ro din, sa iti mensahe ti Apo kanya tayo, na ilamin kanya tayo ti Kuya tayo, ni Kuya MJ. Kuya MJ, Abor kuma iti adaan itata iti tumunggal maysa. Good evening kanya tayo amin. Praise the Lord. Nadanon manin iti oras ng tayo pagtutungtungan ni sasao iti Diyos. Ken I hope and I pray nga iti tumunggal maysa kat excited nga mangamamo ken uneg pa iti relasyon na kana po tayo ng Yesu Kristo. Sakbet nga rugyanan dito nga aramid kakabsat. Kumararag tayo. Amami nga adat sa dilangit, pagyaman nami o Diyos, iti nakataktakil nga ayat mo kada kami. Pagyaman kami, iti grasyam o Diyos, iti nipon na kami, o Lord. Dahil nga malem, or man pa'y virtually, ket mamati kami o Diyos, Lord. Iti presensyam, iti tumunggal may sa kada kami. Ken, pudno unay o Lord God nga numemay sa espiritu mi ket agmemay samet iti tarigagay ming agubay kadagiti pagayatam o Lord God. Kastapay o Dios tornusam ti internet connection mi dawaten mi o Dios nga sikati mang touch digiti puso o Lord digiti internet provider mi. Yaman kami ket sikang rod o Holy Spirit iti agword iti dumunggal maysa ket apaman nga magmedigiting sasa mo Diyos ket ti puso mi talaga ket mabalbalewan Lord ket biag akas mi sa anak ni Diyos. Dahil ti dawat mi baben king Kristo nga po mi. Amen. So praise the Lord kakabsat. Ti tema tayo kada iti nga series tayo ket dependence on Christ. So ti title tayo tatakakabsat ket living as a child of God when agbibiyag akas may nga anak ti Dios. Mabirukan ti detoy ijay umuna nga Pedro 1:14. Kunana sa jay katsadtoy kas natudyo nga anak agtulog kayo ti Dios. Di palubos ti biagyo nga iturayan ti kinaderep akas idi sa anyo pay nga ammo ti pudno. Points to discuss kakabsat saan haan kan nga agbiag akas may nga ignorante iti kinapudno, agbiag akas may nga anak ti Dios ken ti may katlo ni Kristo iti pagwadaw no pagtuladan tayo no kasano nga agbiag akas anak iti Dios. Intito mo na nga punto kakabsat haan kan nga agbiag akas may nga ignorante iti kinapudno. When pudno kakabsat nga iti inte pinang kamamu ken ni Apo tayo nga Yesu Kristo pinangawat tayo kanya na ket naamban tayon iti kinapudno. So hantayon nga agbiag kakabsat nga ignorante because ignorance is unbelief to the perfect will of God for everyone. Mabirukan kunane ijay Acts 17:30 pinalabas ti Dios digiti tiempo adi panakaammo ken kuan ti tao ngem ita bilinan na ti
iti amin at tao at talikodan da ti kinadakes da. Dito kakabsat iti ibagbaga ni Apo Diyos kanya tayo, nga talikodan tayo yung kakabsat, digiti kinadirep, kinadakes, nga araramidin tayo. Digiti kinadakes kadi nga usually nga mararamid iti mesa nga tao. Mabiriwan dito ijay umuna nga Juan 2:15 ininganat 16. Sarding tayo iti kinadirep kakabsat, nga partuaten na iti kinadirep iti salasag, kinadirep ti mata, kinapalangguad iti panagbiag. Ngayon kakabsat, digiti banag, usually nga mangyad adayo kanya tayo iti Diyos. Saan mo asuruten ti ayos dati nga lubong agturong iti patay. When han mo sursurutenan kakabsat, no, digiti banag ide nga aramidem nga agturong iti patay nga hangget nga kay ayo iti Dios isardeng mon. Kunana jay kakabsat iti Galatians 5:16 no kasano tayo nga matalikodan detoy. Kunana dayti ti kayat ko sa wen ituloy yo ti paidalan iti espiritu ket di pagustuhan ti tarigagay ti kinatao yo. Only when we are filled with the Holy Spirit ije tayo kakabsat nga makapagbiag analinteg and matalikodan nga talaga deti nga kinadirep or kinaignorante or iti banbanag nga han nga pulos mainaig iti Dios. So nagpintas kakabsat nga paidalan tayo nga kanayon iti Espiritu Santo. Okay, kasano nga rod kakabsat iti aramidin tayo tata. Iti may kadwa nga punto, agbiag akas may nga anak iti Dios. Agbiag tayo ang natudyo iti pagayatan iti Dios. Kanayon nga unaen tayo ti pagarian ken kinalinteg na kasko na ijay Matthew 6:33. Ken panangi pangruna kadagiti sasauna. Kunana jay Salmo sangagasut ketsyam, kapitulo sangagasut ketsyam, bersikulo sangagasut ketlima. Digiti sasao iti Diyos kakabsat ito isu ti silaw ti saka tayo kada iti nasutket nga lubong isu iti silaw tayo iti pagnaan tayo. Ken hanlang nga DJ kakabsat takas may isang anak iti Diyos adda talaga nga inted ni God nga task tayo. Kunan na di Matthew 5:16, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So we are the light of the world. Agranyag ka kaday tinasipnget nga lubong. Ket praise the Lord nga may parangarang ko mga rod ni Jesucristo no kasano tayo nga agbibiyag akas may isa nga anak iti Dios. May katlo nga punto kakabsat ni Kristo iti pagwadan tayo no kasano nga agbiag akas anak iti Dios. Awanen iti sabaling example tayo kakabsat tapno maaramid tayo or masurot tayo iti pagayatan iti Dios. Kasi nung ikitaan tayo nilang Kristo Jesus, iti perfect nga example. No kasano nga suruten or aramiden ti pagayatan iti Ama. Kunan na di San Juan 6:38, tabi mabaak manipod langit tapno aramidek ti pagayatan kinangibaon kanya saan at ti pagayatan. Nugit kitaan tayo kakabsat, only the obedience of Christ can please the Father. Kan ko na pa sa Philippians 2:7 and 8, ni Jesucristo nagtulnog ingganat patay. Pintas dati kakabsat, only the humility of Christ can please the Father. So nagpintas kakabsat nga kas may isa nga anak iti Dios, nagpintas talaga nga ni Jesucristo ti agkang kanayon ngagbalin nga example tayo. Iti pinagpakumbaba. Kasi no hanga ni Jesucristo iti agbalin nga example tayo kakabsat, possible nga ma-fail tayo. Kadijay panang surot tayo, kiniapo tayo a Diyos. And talaga nga ante maaramid ti pagayatan ti Diyos apart from Christ. Kunana pa Luke 3:22, kunana itoy, and the Holy Spirit
descended on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, "You are my son, whom I love. With you I am well pleased." Only the life of Christ can please the Father. So kasano tayong agbiabag kakapsat. Makaplis ka di iti Diyos Ama, makaplis ka di iti wenno maidis-display ka di kakapsat ni Yesu Kristo iti inaldaw-aldaw panagbiag tayo. No saan, let us evaluate ourselves kasi nakabutbuting kakabsat iti kadating last days ket nukit kita inyo ket dire-diretso deti king ginad nakatado ti aftershocks na ket remind na tayo na po Diyos kakabsat nga masapul tayon nga agbiag or ibiyag deti into purpose tayo na apay nga pinarswan na tayo kadayto nga lubong, and that is to share the gospel of our Lord Jesus Christ. Ken idaydayaw tayo na apo Diyos iti panagbiag tayo. When kakabsat, han tayo agbiag kadayto nga lubong, DJ iti realidad, and God is reminding us through the earthquakes. Nakadado kakabsat iti ararami din ni God tapno ma-remind tayo kuma kaya usaran tayo or agbiag tayo para kanya na. Okay, so praise the Lord. Dating or ti challenge tayo kakabsat. Muna nga challenge, ito muna nga punto, haan kan nga agbiag akas may nga ignorante iti kinapudno. Ti panakaamu iti kinapudno ket iturong na tayo nga agbiag iti nalinteg kinasantuan. Anya di kiti kababalin kan aramid nga bibiyag kapaylaeng iti kinaignorante. So it's an evaluation kakabsat na nagpintas dito yung pag-reflectan tayo tapno makita tayo na napit aramidin tayo. Anya di kiti wagas nga aramidem tapno makapagbiag ka nga maiyan nato iti kinapudno. May kadwa agbiag akas may sanganak iti Dios. Iti natudyo nga anak ti Dios ket kanayon na denggen ken patyen na di kiti bilin ti Ama. Ada ka di ka nito nga saan mo patpatyan ken dengdenggen di kiti pamilin ti Dios, babaen ken di kiti sasauna, ken babaen iti pinangusar na iti BS leader mo. Anya nga ro ti aramidem iti kakabsat. Kabsat. So, klaro dito ngamin ususaran talaga ni Apo Diyos di kiti leaders tayo tapno maiturong tayo ijay pagayatan na. And it's a privilege, bonus lang di kiti leaders tayo kakabsat nga willing da nga iti damit iti biagda tapno lang matulungan da tayo or tapno grow tayo kadi relationship tayo kundi Jesus Christ. Ken iti may katlo ni Kristo di pagwadan tayo no kasano nga agbiag akas anak ti Dios. Impakita ni Hesu Kristo na kasano iti agbiag kas maysa nga anak ti Dios. Sino ti pagwadan asursurutem iti isusurot mo iti Diyos. So nagpintas kakabsat nga makita tayo detoy ngamin no hanga ni Hesu Kristo iti basis tayo iti intay panang surot iti pagayatan ti Diyos kakabsat mabalin iti diablo iti intayo sursuruten. So kitaan tayo nga nasaya at no kasano tayo nga ibabiyag detoy abiyag. So agyaman na kakabsat iti pribilehyo nga nakapag-speak manen iti sangwanan nyo and madaydayaw iti Diyos. Can God bless everyone. Praise the Lord, Kuya MJ, kinaimbalito nga mensahe nga nagapu iti Apo. Kaya tatang kanito mo intayong nga ron dinggen ti naimbag nga damag nga idanon kanya ti kabsat tayo graduate ti senior kagraduate na lang ti senior high tay may isang Tagalawag ni Brother James Romel de la Cruz. James Romel. Yo digiyem siya ni James kaysa kataga Barangay 1 Lawag City kahit kunong maidanon kinyayo di ayat ti Diyos kiniindakdan yung plano na iti tao pinarusa iti Diyos ti tao tapno madaan ayat
ken naunay nga relasyon ken kuana. Hindi ito nga relasyon saan nga nagbayag ka po iti basol. Kuna na iti Romans 3:23, ta ito da amin nagbasol dakit nagkurang da iti dayag ti Dios. Ket ada resulta ti basol. Ako na iti Romans 6:23. Iso papak ti basol, iso ni patay. Ada karadwa nga pakatayan ti tao, amo nakit spiritual nga ipapatay, si bibiyag ti tao ngem na isina ti relasyon na iti Dios. May kadwa physical nga ipapatay, iso tayo maitanim dito nga bagi. Ano karod ti pagtungpalan dagiti tao nga matay, ti spiritual ken physical. Kuna na iti Hebrews 9:7 ta na ito ding ang matay ti tao kini maminsan ket kalpasan na okumen iti Dios. Inagarod iti pakokuman. Kuna na iti pagting 20:1-8 ngem nakabutbuting ti pagbanagan dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti naderrep, dagiti mamapatay, dagiti manakit, dagiti malala, dagiti manangganito, dagiti agrokbab kadagiti jojosen ken aming ulbod agyan tanto iti dan away ti gumigil ayab nga apoy nga asupre nga isu ti maikadwa nga ipapatay. Mubot-buting nga rod ti taong maipan iti impyerno. Sugat aramid da iti nasiyat nga aramid, panagsingsimpet, pagkaedukado, pagkareliyoso. Kasi akmet dagitoy niyamsan nga isu ti pakaisubyanan ti relasyon ti tao ti Dios. Akas ko na iti Efeso 2:8-9, gapo iti parabor ti Dios, isalakan tayo saan nyo ngayon salakan ti bagiyo gapo iti naramid yo. Ang sagot kada kayo iti Dios, ti panakisalakan nyo tapno awan ti ang pasindayak iti daytoy. Gapo ta ti Dios ket managayat nagaramid iti solusyon tapno maisubli iti naperding relasyon ti tao ken kuana. Akas ko na iti 1:3-16 gapo iti kasta unay a panagayat ti Dios iti lubong inted na ti bubugtong anak na tapno sa sino man ang mamati ken kuana saan amatay. Anyamit nga rod ti aramidin ti tao tapno maawat na ti panakasalakan. Kuna na iti 1:5-24 ti sa sino man nga dumngit ken mamati ti Dios ama ken nangibaon ken Jesus ada talo nga kari nga maawat na. Umuna maadaan ti biag nagnanayon, may kadwa sa anton ama ukom, may katlo nalasat nan ni patay ket simereken iti biag. Kasano? Ada dua nga aramiden ako na iti Roma 10:9 ta no babaen ti panagsaop ipadoyak-yak mo ni Jesus ng isu ti apo ket patsyen ti puso minagungar iti Dios. Bisalakan kanto ta babaen iti puso mamati tayo ket mapalindag ti Dios. Mamati ka gasyon ka ket awating ni Jesus ti biag mo akas mangisalakan ken Dios mo babaen ti karara. Inaramid kumet detoy idi agkararag tangarod ket suroten na. O po Jesus, ang masyak ket managbabasol, ket masapol ko, ti panmakawan mo. Mamati ak, nga sikapit na tay, ken nagungar, ti may katlo nga aldaw, ket pagbabayak amin nagito'y basol ko. Ken ita, awisan ka, nagtayong ti puso, ken ti biyag ko. Awatin ka, nakas apo, ken may salakan, biyag ko. Dati daw bitawat ko, tinagan ni Yesu Kristo. Amen. Thank you. Thank you, Brother Romel, James Romel. Iti aming damag ang may panggapin ng apo tayo sa Kristo. Dumanan tayo mga ragmutan, iti announcements tayo. Announcements, schedules tayo kakabsat. Lifeline every Wednesday, 6:15 p.m. Tune in kakabsat via Facebook and via YouTube. Even Lifeline topic review from Thursday to Tuesday to review yung mga topic natin sa Lifeline na mas maintindihan pa, mas maawatan tayo pa. Different schedules ni leaders tayo. Ag-astay lang kanya na. The IPF will not day in prayer and fasting every first Saturday of the month.
So, kuno Sabado, ang isuna kabsat. Ag consult lang ka dito leadership no inutoy ito pa makaangayon na ito willing ang join kasi adot kailangan ipag-pray. FIC or Freedom in Christ maangay ito August August 27, 2022 tentative date kakabsat and Sunday worship service every 8:30 meron siyang ada live na Facebook YouTube yung naragragsak nga makita na kayo kakabsat iti Rupa Izikap building and our Pisor class wait lang for further announcement dito and Luzon Leaders Regional Conference maangay August 26 to 29 so the leaders let's pray for this so DJ lang kapsat iti announcements tayo let's proceed sa ating closing prayer and afterwards our closing song idalan kayo marod iti kararak kapsat let's pray Diyos mi nga manakabalin amin, marigdayaw ka, agyaman kami nga identity mi, may isa nga child of God, katahan kami nga ugyag iti kinadaan nila kami, hindi kidagdag kami nga parahin ka. Agyaman kami o apo nga sika tagpultuloy nga mga iwan ito tungkol mesa, sika o apo iti mang papigsapay iti spiritual relationship ni ka. Thank you Lord God, ikay iti tungkol mesa nga umulog pa iti panakaawat na thank you Lord God ikumit ng amin iti hingka itinagan na po ng Jesus praise the Lord see you next lifeline Pawang kabutihan ng nais ng Panginoon sa atin, kaya ating awiting Diyos ng kabutihan. Bawang papurit pasasalamat ang ating ibigay sa ating Panginoon. Mga kapatid, awitin natin sabik sa presensya mo. Duwalhati ang iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasama-sam presensya, ako'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita. Duwalhati ang iyong sumasayaw na nga sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mo ang magsita. Panginoong Jesus, malaya't malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ay narito ngayon, naghihintay. Nakasama-sam presensya, ako'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita. Duwalhati ang iyong mukha.
Sumasayaw na nga sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagsita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagsita. Panginoong Jesus, malayang malaya